genda unca inyuma uko wishakisha. Unca inyuma sha. Arabeshya ariko. Nancika noneho. Nancika. Uzamenye ko data yabyaye imbwa sha. Turabeshya gusa. Ayiwe. Ntakerebe. Ngaho gira reka muri gukorera. Mvase. Nzagaruka kwa gatatu. Kwa gatatu ni kera se? Sheri ni kera. Ariko nta kibazo amafaranga se. Nta amafaranga icyambe nuko ari amafaranga ugiye gushaka ntacyo. Nzagaruka kwa gatatu. Nzakuzanira iki? Mbwira urashaka iki ngiye ushaka? Ngiye mbwira ikintu cyose ushaka. Genda kigenda. Ngaho mbwira icyambere. Dukanzu. Ntabwo se ntabwo ze tunababwira bakunda. Nta kibazo by'amakanzu byihorere. Ngiye kubwira ngo mbwira ukuntu akazi kameze. Hari ikibazo se? Nta kibazo. Kandi nawe uzareba ibyiza nyine ubinzanire. Sawa nta kibazo merci. Sambaze ngo nkuzanire iki hano hanze hari abana bazi gutanga keya. Nkuzanire iki ibinyama mva reka nze muhamagare. Kweba kinesha umutwe kirashaje. Jesus. Sama mama yazikije nashaka azagenda ahereyo cyangwa azapfireyo. Mva kanze muhamagare. Ana we umva mufate we gusa. Mufate mbabarira please. Mfata phone. Hello? Uri kunyumva? Okay, umva ngufitiye story. Umva uyu munsi uranirura. What? Umva ngufitiye story ariko suri he ntabwo uri kunyumva. Okay, umva ndagushaka mu rugo iwanjye. Cya gisaza cyagiye kimwe ubumbwira ngo watinye ngo umugabo wawe ngo ni mukuru umva wowe ngwino niba uri no mu kazi ukareka. Umva ndagushaka we banguka ariko sibu ntabwo uri kumva. Aza siki ngo azamara iminsi 3 ngine niba na ngombwa nashaka zahereye undi se yazanaga iki akurusha iki. Umva banguka ndagutegereje kandi nutinda urabizi urasanga nivumbuye. Umva banguka kandi ureye nakantu manukana ruguru gakonje nyine. Umva gira vuba rero witinda. Banguka n'umwana atarafa ku ishuri. Sawa. Bye. Naguhamagariye. Banza mabere bebe. Umeze ute? Sawa. Okay. Yesu. Urananiwe ariko. Cyane naniwe. Kamaze mukoreme inkweto tujye kwicara. Ngiye ukuntu umeze. Siwa zishobora koko. Uramfasha? Tubaye gufashanya se? Yeah. Uramfasha. Nanjye mba nakurindiriye. Wow. Karibu. Pepe ngangere muri. Wow. Ndabikora nta kibazo sibyo. Ndabikora kimanitse bino. Ninde si wo ngubo? Debe ni boss ndawo. Nisi ugiye kumwitaba? Reka nze nitoye gato. Betse bebe, betse. Gawe na ukaza. Aseshiri wo ninde mukiri kuvugana n'amasaha yose imbabarira umbwire. Yego sawa boss. Ninde wandutishije uhaye amasaha yose ngiye umaye iminota gusa. Shiri umbabarira negura amazi ndashaka. Kireka ngiye ko gutegura amazi ariko gira vuba. Jesus is the Lord. Ase numvise urusaku wowe. Habaye ibyago. What? Wenza kugura kantu ntayo bitu. No. Shimba numva ari nkazuka. Komeza gati konje. Ubu namaze ko kwashyiriza koko bebe. Niba inkabyiri nako hari zo nacishije inyuma sha ndikari ku buryo wacu inyuma nawe. Bye ha.